После решения Конституционной палаты у нас народ Кыргызстана новую конституцию приняла. Даже парламент перестал существовать. Анан кейін біз жоқ конституцияға эмне үчүн айтып атасыңар? Ошол үчүн Биринчи Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин 2022 жылдын 14 январындагы номер 17 токтом менен жактырылган Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамына, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине, салыктык эмес кирешилер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын. Экинчи, бул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин жана экинчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Үчүнчү, укук тартиби, кылмыштык менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасы ушул мыйзам долбоору боюнча баяндамачы болуп, ал эми Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри жана ички иштер министри кошумча баяндамачы болуп аныкталсын. Урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусун добушка коем. Добуш берсеңиздер, макул, каршы, калыс жок. Рахмат, чечим кабыл алынды. Экинчи маселе, өзгөчө абал жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбоору болуп, юстиция министринин биринчи орун басары Замирбек уулу Алмазбек. Анда сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары. Кыргыз Республикасынын Жогорку соттун конституциялык палатасынын чечимин ишке ашыруу максатында юстиция министрлиги тарабынан өзгөчө абал жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын долбоору иштелип чыгып, сиздердин карооңуздарга сунушталып жатат. Долбоорго кененирээк токтолуп кетсем, конституциялык палата өз чечимине ылайык өзгөчө абал жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 28 беренесин жеке жактарды 48 сааттан ашык мөөнөткө кармоого жол берген чекте колдонуудагы, бүгүнкү күндө колдонуудагы Конституциянын 23 беренесинин 4 бөлүгү жана 59 беренесинин 4 бөлүгү каршы келет деп тааныган. Конституциялык мыйзамдын 28 беренесине ылайык 26 беренеде каралган тартипти бузууга жол берген адамдар милиция же аскердик патрулдар тарабынан коменданттык саат аяктаганча кармалат, ал эми жанында документтери жоктор ким экени аныкталганга чейин 3 сутка 72 саатты ашпаган мөөнөткө кармалгандар жекече тинтүүгө буюм тыйындарды жана транспорт каражаттарды тинтилиши мүмкүн экендиги жөнүндө норма жазылып калган. Бирок колдонуудагы аталып кеткен Конституциянын 59 беренесинин 4 бөлүгүнө ылайык эч ким соттун чечимисиз 48 сааттан ашык мөөнөткө кармалбайт деген норма бар жана ар бир кармалган адам кармалышынын мыйзамдуулугу жана негиздүүлүгү жөнүндө маселени чечүү үчүн дароо кармалган учурунан 48 саат өткөнгө чейин сотко жеткирилүү тийиш жана ошол менен бирге колдонуудагы Конституциянын 23 беренесинин 4 бөлүгү ылайык Конституцияда каралгандан башка максаттарга жана андан ашкан деңгээлде адамдардын укуктарына жана эркиндиктерине мыйзам менен чектөө коюлушу мүмкүн деген норма турат. Ошого ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясында конкреттүү убакыттын чеги белгиленген, ага ылайык адам соттун чечимисиз 48 сааттан ашык мөөнөткө кармалышы мүмкүн эмес деген норма бар. Буга байланыштуу мыйзам долбоорунда иштелип чыккан мыйзам долбоорунда өзгөчө абал жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 28 беренесинин ченемдерин төмөнкү редакцияда баяндоо сунушталат. Ушул мыйзамдын 26 статьясында каралган тартипти бузууга жол берген адамдар милиция же аскердик патрулдар тарабынан коменданттык саат аяктаганча кармалат. Ал эми жанында документтери жоктор ким экенин аныктаганча, бирок 48 сааттан ашпаган мөөнөткө кармалат. Кармалгандар кылмыш жаза процессуалдык мыйзамдарда каралган тартипте жекече тинтүүгө, буюм тыйындарды жана транспорт каражаттарды тинтилиши мүмкүн. Ушундай редакцияда ушу жаңы мыйзам долбоору иштелип чыгып, сиздерге сунушталып жатат. Урматтуу депутаттар, мындай жөнөкөй тил менен айтканда, аталып кеткен долбоор күчүнө кирген учурда
Конституциянын 59 беренесинин 4 бөлүгү менен өзгөчө абал жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 28 беренесинин карама каршылыктары жоюлат. Ошо негизги мыйзамдын максаты. Ошондо ушул мыйзам долбоор күчүнө кирген учурда 28 беренеге, аталып кеткен 28 беренеге күч органдарына 72 сааттан 48 саатка чейин жана соттун чечиминин гана негизинде адамдарды кармаганга жол берилет деген норма күчүнө кирет. Урматтуу депутаттар, ушу сунушталып жаткан мыйзам долбоорун колдоп беришиңерди суранабыз. Баяндама бүттү да. Баяндама бүттү. Анда баяндамачыга суроо берилет. Канжеза Карим Эмзарович, сөз сизде. Урматтуу Замирбек Алмазбек, говоря простыми словами, вы сегодня хотите привести в соответствие, да, закон об задержании 72 часов на 48 часов. Совершенно верно. Ну, я думаю, там просто в статье мы смотрели, есть немного коллизии, да, получается. Вот если смотреть статью 526, сроки задержания, да, Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях, там прописано четко, что может быть продлен до 48 часов. Да. А в статье 129 применение ареста до 3 суток идет. Ананкин, здесь, я думаю, просто, ну, элементарно, да, просто нужно привести в соответствие. Если раньше мы до Бирмингтона 1994 жылга чейин там милиция писалась, а сейчас у нас статья 1 закона Кыргызской Республики пишется об органах внутренних дел от 11 января 1994 года, где в органы внутренних дел входят и внутренние войска. В связи с этим вы просите, чтобы поменяли с милиции на органы внутренних дел, и изменение сразу же автоматом меняется, что это задержание будет действительным до 48 часов. Я вас правильно понял? Да, совершенно верно, да. Ну, тогда, я думаю, тут вопросов не должно быть много. Это же просто изменения привести в соответствие. Рахмат. Да, кимде суроо бар? Сөз берилет депутат Таштанбек Акбөкөн. Мен жакшы түшүнбөй калдым. Бул статьядачы 48 саат. Бул наказаниябы? Кармаганда задержание. Бул задержание. Жок, задержание это мере наказание или выяснение? Это до выяснения. До выяснения. Совершенно верно. Анан органы милиция деп атабыз. Вообще следовательден башка ким сержант деле кармап эле 48 саат кармай алабы? Кандай десең, милициядан тышкары? Бирден следователь или органы дознания болуш керек да туурабы? Негизи кармай турганчы, чечим чыгара турган адамчы. Бул жерде, Акбөкөн Дүкенович, речь идет на период чрезвычайного положения. Когда вводится определенное ограничение, то там вводится особый порядок. И вот в рамках... Вообще данное деяние, она рассматривается как правонарушение. И в Кодексе о правонарушениях 129 статье там прописано. И там именно правоохранительный орган, обеспечивающий режим комендантского часа, вправе задержать патруль, вправе задержать нарушителя режима ЧС, и, значит, до выяснения обстоятельств, вот мы здесь конкретизируем, они могут в течение 48 часов выяснять обстоятельства, если у правонарушителя с собой нету документов, удостоверяющих личность. Смотрите, у нас вот в позапрошлом году была такая проблема, да? Прилетали самолеты, там нужно было пройти 2 недели в аэропорту, помните, значит, обследование. Люди отказывались, уезжали, милиция не имеет права их задерживать, у них есть документы, личность проверена, проходит паспортный стол, но он не подчиняется. Вроде ЧС действует. Вот в этих случаях, вот завтра опять такое наступит время, из-за этого у нас и эпидемия пошла, да, тогда коронавируса. Вот что
что, если еще раз так будет? Вот самолет мен учып келди да. То есть личность установлена. Он не дебоширил, в принципе. Его останавливают. Милиция не имеет права, он проверил документы, так? Стоят медики, они говорят, надо пройти обследование. Вот у нас, допустим, карантин. Пассажиры не подчинились и практически весь самолетами уходили. Ну, данный ваш вопрос немного отходит от нашего Нет, законопроекта. как раз вот здесь. Нет, мы здесь всего лишь приводим соответствие, имеющиеся противоречия между 59 статьей Конституции и 28 статьей Конституционного закона. Там Конституционная палата на сегодняшний день выявила разночтение. В части только 72 часа на 48. Вот мы в данном законопроекте приводим соответствие, что в период ЧС, значит, правоохранительные органы имеют право не 72 часа, а только 48 часов. Нет, касательно вашего вопроса... Я задал вопрос, как да. вы же постоянно теперь будете представлять все Понял. законопроекты. Касательно вашего вопроса, да, здесь в законодательстве прописано, что в период введения чрезвычайного положения вводится комендантский час. Значит, в период комендантского часа, если лицо установлено, то есть оно имеет при себе документ, удостоверяющий личность, то они задерживаются до окончания комендантского часа. До окончания комендантского часа в местах, определенных органами внутренних дел. Это в Кодексе о правонарушениях прописано. Хорошо, я имел в виду только самолет. Когда выходит, когда личность выявлена, все понятно, у нас просто... Ну, территория аэропорта, если определяется как зона, которая распространяется комендантский час, то там эти же правила также распространяются. Ладно, не совсем, наверное, поняли, ладно. Багинде суроо бар. Эми чындыгында суроо болбош керек. Өзү Алмаз Амирбекович кеч алып келип атасыз бул өзгөртүүлөр туурабы? Былтыры өзгөчө абал Кыргызстанга кирген, билесиздер, Бишкек шаарындачы. Ошондо Рахмат башкы прокуратурага, Ички иштер министрлигине кат жөнөткөн. Мыйзам боюнча 72, бирок баш мыйзамда 48 сааттан ашпаш керек деп биз ошо боюнча иштегенбиз да. Эми кеч алып келдиңер, себебин эми биз сураштырып алайлы, эмне себептен депчи. Кимде кандай суроо бар? Суроо жок болсо, Кеч боюнча жооп берип койсоңуз, эмнеге бир жылдан келип атат да? жок, бир жыл эмес, 2007 жылы. 21 жылы бул. 2007 жылы жаңы 93-чү 2021 жылдын 24 февралындагы чечим. Эми бул жерде бир нече себептер бар. Урматтуу депутаттар, өзүңөр билесиңер, жаңы конституция кабыл алынып атты. Андан кийин жаңы ошол конституциялык сот тууралуу мыйзам кабыл алынды. Ошол мыйзамдардын кабыл алынгандан кийин анан ошо тиешелүү иш чараларды көрөлү дегенбиз. Ошон үчүн негизги себептер ошолор да. Рахмат, урматтуу депутаттарымда. Депутат Таштанбек Акбүкөнүч сизде. Негизи сиз айтып аткан конституция ал 10-жылкы да. Негизи ал конституцияда жок да бүгүн. Жок, обоснованияңарда жүрөт го? Решение Конституционной палаты от 21 года 24 февраля. Ну вот, То есть еще жок, сейчас... они ссылаются именно тетиги 10 жылдагы конституцияда отпайбы. Да, ооба. Ошого айтып атам да, ал конституция жок болуп атат да. Ооба. Жок, бул жерде мындай, бул негизи мыйзам долбоору Конституциялык палатанын чечим негизинде иштелип чыккан. Анан бул жерде азыр мындай тагыраак сизге түшүндүрүп кетсем, Жок, сиз жазып атпайсыз, необходимо отметить, что указанные нормы Конституции Кыргызской от 27 июня 2010 года предусмотрены в действующей Конституции. Таки вы отпайсыңар. жок, мен мындай сизге түшүндүрүп берейин, что на тот момент там редакционно ничего не поменялось. Да, здесь, значит, когда решение Конституционная палата... Конституционная палата, решение когда было? Вот, я вам сейчас говорю. Конституционная палата решение издала в 2021 году. В 2021 году, получается, 24 февраля.
в 2021 году. Там она делала ссылку на ту старую конституцию. Не ссылку, а На она норму. говорит, что мурунку конституцияга противоречит деп атат да, туурабы? Жоқ, Мурунку конституцияга. жоқ. Конституционный закон. Конституция. Есть противоречие, значит, в решении Конституционной палаты, речь идет о том, что она выявляет противоречие между, значит, конституционным законом Законом и Конституцией. и Конституцией, Вот я и говорю, какой Конституции? которую утратила на сегодняшний день. Ну, я и действие, говорю, да. если она утратила силу, Не, ну здесь и норма это же утратила. Не, норма она Чё? не утратила. Здесь новая конституция, при принятии новой конституции, значит, просто номера статей поменялись, а суть, она осталась в новой конституции. Не, ну вы тогда И- вы не должны тогда говорить, что противоречие насчет Конституционной палаты, потому что решение, она уже кандай десем ажноль болуп калды да, потому что эски конституцияга Жок. эгерде жаңы конституция кайра чыгарыш керек болчу да чечимди сот. Жоқ. Давайте так, по порядку. Значит, Конституционная палата, она вынесла свое решение. Конституционная палата относительно нормы Конституции, которая на сегодняшний день, значит, то есть редакция она не поменялась, просто новая Конституция принята. Есть закон, прописывающий, что Конституционный суд, новый закон о Конституционном суде, он признается правопреемником Конституционной палаты. И все решения, которые были вынесены Конституционной палатой, они подлежат исполнению. На сегодняшний день та ссылка, на которую сделала Конституционная палата, она силу свою не утратила, просто номера статей в Конституции поменялись. Смотрите, Конституционная палата принимала, когда решения новой Конституции еще не было. Не было, Так? правильно, да. Несмотря на это, народ Кыргызстана взял и принял еще раз эту норму. Так? Сказала, мне наплевать на вашу Конституционную палату. Новую То есть, после решения Конституционной палаты у нас народ Кыргызстана новую Конституцию же приняла. Даже парламент перестал существовать. Да. Анан кийин биз жок конституцияга эмне үчүн айтып атасыңар? Ошол үчүн негизи Конституционный палатаны вообще тийбегиле. Айткыла просто бүгүнкү конституцияга карама каршы келип калды деп элечи. Ошон үчүн Ошо айттым да чечимди жазбагыла. Конституционун чечимин жазбагыла, ал кереги жок бу жерде. Потому что Жок. конституционный чечимден кийинчи конституционный соттон эл өйдө турат. Эң өйдө турган биздин Кыргызстандын эли да. Эл конституцияны жаңы кылып кабыл алды. Ошол үчүн менин оюмча мына конституцияга деген эмелердин баарын алып салгыла да негизи противоречие бүгүн карама каршы конституция келип атат бүгүнкүгө. Бүгүнкү күндө. А бул сот баягы эски конституция уже жок. Түбү менен жок. Бирок ошол конституциялык палатанын чечим негизинде иштелип чыкты да бул мыйзам. Эми ал силер кечигип калдыңар да, силер иштеп чыкканча бийлик да кетти, эски парламент да кетип калды, конституциябыз да кетип калды. Анан ошол үчүн жана Бул эми юриспруденция жагынан мындай так болуш үчүн, ошон үчүн биз ошол ссылка. жок, ошол үчүн так болуш үчүн ссылка кылбай эле болочу могул эмегечи. Болду, ошол просто противоречие деп эле. Всё, рахмат. Дагы кимде суроо бар, урматтуу депутат? Депутат Ашимова, Динара Ашимова. Здесь написано, что согласно статьи 19 этого закона на военнослужащих внутренних дел при исполнении ими обязанностей органов внутренних дел распространяется статус сотрудника органов внутренних дел, да? Это вот во время чрезвычайных ситуаций. Это вот, мне кажется, вам надо здесь дополнить в части, они как орган дознания будут в случае чего? Или оперативно-розыскные какие-то будут выполнять? Что имеется статус? Там Это имеется полномочия в виду, имеется в виду? полномочия, это обеспечивающий режим, особый режим. То есть это функции, которые наделяются Ошону, в период пожалуйста,